ای سربلندی گر بخواهید با همه یک رنگ باش، قالین از صدرنگی خود زیری پا افتاده است. فیضعلی حسن روزه با یک خانم واخری دارد در باغ ایران. ای افسوس که از وطن جدایم دریغ، ای با مردمی غیر آشنایم دریغ. استاد آدینه هاشم به من هدایت کرد و مرا در این راه البته راهنمایی میکرد. در این دنیا یکی از درد میرد، یکی از تهمتی نامرد میرد. خدا جان می شود آیا یگان بار که نامرد بجای مرد میرد. همون کرسی که میشیند، همون کرسی یک 10 دقیقه پیش رنگ کردگی بوده است. همون میشیند که میچسبد آخر بخیزد مردم رفته و اومده است شر میدارد دیگر نوهینجار میشود. عرق‌ها ایست شوریده ایستند. همین حالت که افضلشاه شادی میگذرد. در روی جهان بهزی جوان مردی نیست، رسوای زمان نباش نامرد نباش. دورهای الهدایه با نمودی کپسولا و равғане که حتی حبیب نورمагомедов тавsiya медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем. дороҳои алҳадая барои баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безориётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом бинандагони азиз, мухлисони барномаи чеҳраи ошно. меҳмони навбатии барномаи мо ҳастанд яке аз устодони воқеан ҳам арзандаи санъати тоҷик, ҳунарманди мардумии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи устод рӯдакӣ, устоди ҳунар файзали ҳасан. устодро ба барномаи чеҳраи ошно хушомадед мегӯем. ва чӣ гуна ки мухлисони азиз худи шумо зиёд дархост карда будед ки мо дар барномаи худ устодони санъат, нафароне ки саҳми эшон дар рушди санъати тоҷик хеле назаррас аст, даъват карда бошем ва мо ин лаҳзаҳо ба хотири шумо ба барномаи чеҳраи ошно устоди ҳунарро даъват кардем ва кӯшиш мекунем ки дар рафти барнома ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолият ва зиндагии устод ва саҳми эшон дар рушди санъат ва фалаки тоҷик صحبت کرده باشیم. بار دیگر استاد خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. سلام عرض میکنم به مخلصانی که این لحظه ها مرا گوش میکنند و خواهان آن هستم که مخلصانی جانی من در کجایی که نباشند تنش و صحت باشد، سلامت باشند و در کجایی که نباشند در یادی وطن باشند. بله. چون که حالا من به مخلصانم یک سرود پیشکش میکنم. وطن این چیزی مقدس است. در کجایی که نباشیم، در کدام قطعه دنیایی که نباشیم، باید که ما با یاد وطن باشیم. برای این لحظه ها من درباره وطن به شما عرض میکنم. و در آغاز برنامه از استاد یک ترانه میشنویم، بعدا صحبت رو کنیم. نامه برد زاغ کبوتر نشود. ای خاکی که از آن گوهر و طلا خیزدی، خاکی و
وطن هی برابر نشوندی افسوس که از وطن جداییم دریغ با مردمی غیر آشناییم دریغ صد سال اگر عمر وفاگی بکندی آخرگی به خاکم درنگ آخرگی به خاکم درنگ میرم به کفن میرم نخواهم به وطن باشم چو شیری مادرم لب تشنه آبی وطن باشم نخواهم به وطن باشم نخواهم به وطن باشم یاری باشید استاد صداتون خسته نگردد و بینندگان عزیز استاد فیضعلی احسن یکی از هنرمندان هستند که واقعا هم معنی سرا هستند. امروز در صنعت تاجیک چنین هنرمندان انگشت شمار هستند و کم هستند هنرمندانی که از آثار کلاسیکون بهترین غزل ها رو پیشنهاد هواداران صوت و نوا گردانده باشند. و از استاد بزرگ سوال نخستین رو میخواهیم پرسان شویم که مهر هنر و صنعت نخستین مراتبه چگونه به قلب شما راه یافت و در این سمت کی شما را بار اول راهنمایی کرد؟ چنانه که معلوم است در هر یک کار طفلی که به دنیا میآید وی تقلید میکند به پدر و مادر و از پدر از مادر چیزی رو از بر میکند و من گفتنی هستم که استاد اولی من پدرم است که وی اون کس هم معلم بدن هم نوازنده بدن هم کم کم بسراییدن و مهری همین صنعت آیسته آیسته در دل بنده جا گرفت و آهسته آهسته وقتی که در سینی مکتبی آمدم در هنرنمایی مکتبیان اشتراک داشتم. این کدام ناحیه بود استاد؟ این ناحیه میر سعید علی حمدانی بله. پیشتر ناحیه مسکو و از آنجا استاد آدین هاشم به من هدایت کرد و مرا در این راه البته راهنمایی میکرد و با هدایتی هم پدر هم استاد من با آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه آمدم و بعد از ختم آموزشگاه در دانشگاه هنرهای زیبا صنعت داخل شدم. بعد همین آستاستا همین هنر تا امروز یعنی که در جاده صنعت من قدم. بله و استاد برای چی محض ژانر فلک رو انتخاب نمودید؟ برای چی دیگر ژانرهای موسیقی نیو؟ چون که فلک این سبکی هست که از قدیم الایام از بابایان ما از پدر یعنی که استادان ما آمده است و خیلی که ملت تاجیک را ملت تمدن آفر میگویند. ملت تاجیک بسیار تمدنی
бой қадима дорад ва яке аз шохаҳояш ин сабки фалак аст ки сабки фалакро мо имрӯзҳо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ сабки фалак бо ҳидояти ҷаноби олӣ мақоми давлатӣ гирифт ки имрӯзҳо ансамблҳои фалак дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият доранд ва алалхусус ман ки имрӯзҳо ба ҳайси устод дар консерваторияи миллӣ кору фаъолият дорам шогирдони худро дар ҳамин сабки фалак тарбия карда истодам. ва устод яке аз таронаҳои шумо миёни мардум бениҳоят машҳур гашт бе хоки ватан ҳеҷ. мехостам атрофи ҳамин тарона каме суҳбат карда бошем ки шеъру оҳанг аст ки буд ва кадом сол ин суруда шуда буд? ин суруд таърихи хело калон дорад. сурудро устод Сафар Муҳаммад Аюбӣ навиштааст ва ин сурудро ба ман дар ҳамун соли тақдим карданд ки дар Тоҷикистон ҷангҳои шаҳрвандӣ мерафт ва бисёри мардуми Тоҷикистон гуреза буданд дар хоки ватани ҳамсояву дар дигар манотиқи мамлакатҳои дуродур, дар Русияву дар дигар мамлакатҳои дигар. ва вақте ки ман ҳамин сурудро ба оҳанг даровардаму ба радио сабт кардам ва дар ҳамун шабу рӯз дар радиои Тоҷикистон як барнома бо номи хоки ватан ҳар саҳар садо медод ва ин сурудро вақте ки дар хоки Афғонистону дар дигар ҷо шуниданд мардум рости гап бисёр таваҷҷӯҳу яъне бозгашти онҳо ба сӯи ватан азм гирифт ва сухане дорад ки шоҳаншаҳи шоҳонам дунёст ба фармонам дар тахти Сулаймонам бе хоки ватан ҳеҷам. ҳамин суруд мардумро даъват кард, яъне суруди даъватӣ ки буд мардум бо як ҳисси баланди ки ватаншиносӣ ва хешаншиносӣ боз ба ватан баргаштанд. ва устод вазъи кунунии санъати тоҷикро чӣ гуна мебинед? аз солҳои қабл пеш рафтааст ё ин ки бароше ки дар бораи ҷани фалак агар гуфта истем, фалак то даври устод Одина Ҳошим он қадар маъмул набуд. устод Одина Ҳошим мехонд, падараш мехонд, бобо Халил Одина мехонд ва баъд аз Одина Ҳошим фалак ҷон гирифт. яъне устод Одина Ҳошим фалакро ҷомаи нав пӯшонд. фалакро яъне ки дар сабки роғиву дар сабки фалаки даштиву ва фалакро яъне ки бо ғазал ба мардум дода тавонист устод Одина Ҳошим. ва аз ин ҷост ки хеле ки мо гуфтем бо азму талошҳои зиёди пайвастаи ҷаноби олӣ мақоми давлатӣ гирифтани фалак аз он шаҳодат медод ки имрӯзҳо бинем ки дар тамоми шаҳру манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон ансамблҳои фалак ҳам дар водии Зарафшону, ҳам дар водии Хуталону, ҳам дар Бадахшону, ҳам дар Рашту, дар тамоми ҷо фалакхоно яъне ки бисёр шуданд ва албатта рушду нумӯ гирифт фалак. имрӯз бибинед ки дар тамоми барномаҳои давлатӣ, консертҳои давлатӣ албатта аз жанри фалак ҳатман сурудҳое ҷо мегиранд ки яъне ки аз қадиму аём шаҳодати он мебошад. ва устод чун ин ҷо аз шодравон устоди фалак Одина Ҳошим ёдовар шудед, яке аз поягузорони фалаки тоҷик, нафаре ки санъати тоҷикро, ҳунари тоҷикро на танҳо дар Тоҷикистон ҳатто дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ карданд ва шумо низ яке аз пайравони мактаби эшон ҳастед ва сабки сурудхонии шумо низ ба эшон хеле монанд дорад ва садои шумо ва мехостем ягон хотироти ҷолиб ва хотироте ки дар ҳаёти шумо якҷоя бо устод будед ба бинандагон нақл мекардед. хотираҳо хело зиёданд. ман бо устод қариб 20 сол як ҷо кору фаъолият кардам. устод аввалан ки як одами бисёр хоксор буданд. одаме буданд ки
дареғ намедоштанд санъати худро аз мардум. чуноне ки имрӯзо мебинед ки ҷавоно дар ин ҷода бисёр вай мекунанд. ана устод як одами хоксоре буданд ки ҳамин ба роҳ ки мегузаштанд, агар ду нафарро дар байни замин медиданд ки кор мекунанд, ҳатман месоданд ба онҳо суҳбат мекарданд ва дутор ки дар барашон буд доим ба дутор суруд мехонданд. ва аз ҳама аҷибаш он аст ки дар барномаҳои консертӣ зиёда аз 2 соат зиёд суруд мехонданд. баъд аз намоиши ки шогирдон мехонданд, баъд навбати устод мешуд, зиёда 1.5-2 соат суруд мехонданд. монда шудани гап набуд дар он кас. яъне як одами ҷонфидо дар ин соҳа буданд ва марди хоксор буданд. ва аз ҳама муҳимаш он буд ки аз бар медонистанд бисёр. амин аз шоирони классик, аз бедили мавлонову саидову ҳилоливу ҳофизу ва дигар хело пур медонистанд, хело ҳам бисёр, ки ба фикри ман ба ҷуз Одина Ҳошим дигар мумкин ин хел донандаи зиёд набошад. хай дигар он ки марди шухтабиат ҳам буданд, ҳам шӯхӣ мекарданд, ҳам хай дар вақти сурудхонияшон ба мардум таъкидҳо мекарданд. аввал яъне панду андарсҳо мегуфтанд, бас суруд мехонданд, ғазал мехонданд. ва устод ҳангоми фаъолияти худ ба кадом давлатҳои хориҷӣ сафарҳои ҳунарӣ доштед ва мардуми хориҷӣ суруди тоҷикиро чӣ гуна қабул мекарданд, махсусан фалакро? ман рози гап дар тӯли чандин солҳо ба сафарҳои хориҷа ба кишварҳои ҳинду, покистону, афғонистону, эрону ва мамлакатҳои форсизабон бисёр сафарҳои ҳунарӣ кардам. хоб писарам Сулаймонам ҳамроҳи ман дар Эрону дар Афғонистон буданд ва қабули мардум хело зиёд буд. ҳатто дар Эрон ва дар Афғонистон амун ғазалҳое ки ман мехондам, амун дар толор нишастагиҳо ҳамроҳи ман мехонданд сурудҳоро. бисёр бо як самимияти хуб гӯш мекарданд ва фалаки тоҷикиро мо ба ҳиндустону, покистону, ба Афғонистону, ба Эрону, ба Лаҳистону, ба Фаронсаву, ба Олмону, ба ҷое ки набуд бурда расондем ва мардум бисёр таваҷҷӯҳи хело зиёд дорад ба ин санъати қадима. ва месазад ки имрӯзҳо ҳам ба ҷавоно ҳидоят мекардам ки дар баробари сурудҳои замонавӣ аз жанри фалак аз вай бохабар бошанд ва дар интихоби матн аз ҳама зарур дар интихоби сухан саҳлангорӣ накунанд ва сурудҳое интихоб кунанд ки мардумро тарбия карда тавонад, мардумро дар роҳи рост ҳидоят карда тавонад. имрӯзҳо бинед ки мамлакати мо чӣ қадар пешравиҳо ҳаст, роҳҳову купурукҳову нақбҳову ин қадар. барои ҳамин месазад ки ҷавонои имрӯза васфи ватанро бисёр сароянд, васфи пешравии ватанро идома диҳанд. ва дар ин ҷода гумон мекунам ки шогирдон низ тайёр кардаед? ман рози гап шогирдҳои хело зиёд тарбия кардам. хело зиёд тарбия кардам ки онҳо имрӯзҳо дар ансамблҳои давлатӣ, дар ансамбли фалак, дар филармонияи давлатии Тоҷикистон, дар ансамбли фалаки шаҳри Кӯлоб ва худи дар шаҳри Душанбе дар чандин ансамблҳои дигар хуб кору фаъолият доранд. хуб аз он ҷумла як фалакхон аз занҳо бигирем, Озодамо Муҳтарамова, баъд бисёр фалакхони хуб аст. хуб Шарифамо Холова, хуб Ибодат Раҷабова. баъд аз мардон хай Сафар Раҳмон, Маҳмадбек Ғаниев, хоб баъд Сайҷамол Шоҳимов дар шаҳри Кӯлоб ки имсол дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон ватани азизи ман ҷои намоёнро ишғол кард, дар сабки фалак бисёр ҷои хубро гирифт. ва ансамбли халқӣ ки дар филармонияи халқии
ба номи устод Оди Навошим ки дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамад дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем. Дороҳои алҳадая барои баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безориётӣ, дохҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калонии ин ширкат қарор дорад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ҳозир фаъолият дорад. Ҳама шогирдони манам. Ҳама аз сабку услуби ман, аз оҳангҳои ман истифода мебаранд ва ман ифтихор дорам ки ман имрӯз ин мактабро кушодам. бале. ва устоди азиз, назари шумо нисбати ҷавонони навроҳ, ҳунармандоне ки фонограмма, тариқи фонограмма ҳам дар тӯи маъракаҳо, ҳам дар чорабиниҳо месароянд. назари шумо чӣ? назари ман ҳамин аст ки фонограмма дар ҷое ба кор бурда мешавад ки мисол майдони васеъ бошад. мисол ина варзишгоҳҳои калоне ки зиёда аз 20 000 одам мебаранд, дар он ҷо мумкин аст фонограмма истифода бурдан. Локин дар тӯи маъракаҳо, дар консертҳое ки дар толораи хурд ҳастанд, ба фикрам ин беҳурматӣ нисбат ба тамошобин аст. вақте ки мо тамошобинро фреб мекунем ки мо шуморо фреб мекунем гуфта, ман ҳидоят мекардам ки ба ҳамин чизҳо хотима диҳанду фақат кӯшиш кунанд ки зинда сурудро ҳамин ба мардум расонда тавонанд. бале. ва устоди азиз, дар бораи шумо бисёр ҳаҷмнигорон, бисёр ҳунармандон қиссаҳо мекунанд, қиссаҳои ҷолиб мекунанд ва мехоҳем ки ягон хотироти ҷолибро аз ҳаёти худ. акар қиссаҳо дар бораи ман ҳатто китобҳо ҳам нашр шудааст, медонанд, мардумам аллака огоҳанд. фақат ман якеашро барои тамошобинони азизам мегӯям. Файзали Ҳасан рӯзе бо як хонум вохӯрӣ дорад дар боғи Ирам. хай сару сомона, костюму, шими ва пӯшидагӣ хай бисёр орову торо додагӣ. меравад ҳамун соати муайянда интизорӣ мекашад худаш фасли тобистон. 1 соат меса, 1.5 соат меса, ҳеҷ ҷое нест ки биёяд. баъд айса арақҳо шоридесанд, офтоб мехоҳад ки дар соя шинад. ҳамун курсие ки мешинад, ҳамун курси 10 дақиқа пеш ранг кардагӣ будааст. ҳамуда мешинад ки мешаспад охир. бихезад мардум рафтаву омадааст, шарм медорад. дигар ноҳинҷор мешавад, арақҳо айса шоридесанд. ҳамин ҳолата ки Афзалшо шодӣ мегзарад. Афзалшо шодӣ мегзарад, мега эй устод Файзали Ҳасан, шумо дар офтоб чӣ кор мекунед? биё дар як соягӣ рафта шинем. баъд Файзали Ҳасан мега ки Афзалшо, мехоҳӣ ки ҳамин ҳодисаро ман аз аввалаш нақл кунам? Мега майлаш, набошад дар барам бишӣ. зинда бошед устод. ва барои болидагии хотири мухлисон як таронаи хуби дигар аз устод мешунавем. бале бале. سربلندی گر بخواهید با همه یک رنگ باش، قالین از صدرنگی خود زیری پا افتاده است. مزن بر سرگلی حسرت کی رنگت زرد می گردد، خجالت می کشد مرده کی با نامرد می گردد. ای با آن کی تو را شفا کند درد مباش، با آن کی تو را گرم کند سرد مباش. در روی جهان بهزی جوان مردی نیست، رسوای زمان نباش، نامرد نباش.
یکی از درد میرد، یکی از تهمتی نامرد میرد. خدا جان می شود آیا یگان بار، کی نامرد بجای مرد میرد. کی نامرد بجای مرد میرد. یاری کسی به دردی و لمی ما را چی میداند. او با از رو روی ها تی دریا را چی میداند. شود آنی که یک شب هم دمو مهرانی مهروی عذابی عاشقی قی سلیلا را چی میداند. سخنرانی ما به بعضی ها نمی سارد. زغن گفتاری بلبل ها ای شیدا را چی میداند. حتی پروانه می سولد پری خود را بشم آخیر. مگس منی و قدریسو خود تنها را چی میداند. زبانی شولمی پیشد که بالاتر زند موجی و غیر از شاخ خاکیستر دیگر جا را چی میداند. دلی دارم که بر روی دل آگان بود خندان. چون این دل با دل آداران مدارا را چی میداند. کسی به دردی و لمی ما را چی میداند. یاری زنده باشید استاد. واقعا هم استاد فیضعلی حسن هنرمندی هستند که با غزل‌های واقعا هم والا سروده از آثار کلاسیکان تو فارس و تاجیک میتواند تماشابین و شنونده را به خود جلب ساخته باشد و آرزو میکنیم و دعاگوی آن هستیم که استاد هنر همیشه روی صحنه تاجیک باشند و با ترانه‌های جدید واقعا هم مضمون بلند خود خاطر مخلصان و هواداران هنر خود را نه تنها در تاجیکستان حتی بیرون از آن شاد گردانیده باشند. استاد بار دیگر به برنامه خوش آمدید و در آخر برنامه تمنیات شما را به مخلصان و بینندگان برنامه ما میخواهیم شنویم. بار دیگر به هموطنان خود میگویم که وطن را دوست داشتن در کار. گرچند این امری تقدیر است. آدمان با هر واسطه یعنی که به این یا آن مملکت سفر میکنند یا که هجرتی مهاجرت دارند، لیکن از وطن باید با خبر باشند، در یادی وطن باشند. برای همین آنهایی که در بیرون از مرزی وطن هستند به آنها فقط تمنای آرزو دارم که تنشون صحت باشد، خوشبخت و سربلند باز به وطن برگردند. زنده باشید استاد جان. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. چون مخلصان برنامه ما بسیار از آنها در غریبی هستند و زیاد وطن را یاد میکنند و پزمان وطن گشتند و از استاد خواهش میکنیم در آخر برنامه ان همون ترانه‌ای که بیشتر در تاجیکستان حتی بیرون از آن محبوبیت پیدا کرده است، یعنی بی خاک وطن هیجم است، میشنویم. به همین با شما خداحافظی میکنیم. چین بادی جهان گردم صد کرده شد مردم، مرهم گری هر دردم بی خاکی وطن هیجم، بی خاکی وطن هیجم، مرهم گری هر دردم بی خاکی وطن هیجم، بی خاکی
خاکی وطن هیجم شاهنشهی شاهانم دنیاست به فرمانم شاهنشهی شاهانم دنیاست به فرمانم در تختی سلیمانم بی خاکی وطن هیجم بی خاکی وطن هیجم در تختی سلیمانم بی خاکی وطن هیجم بی خاکی وطن هیجم شینایی درون بینم شعدی خوشاینم گر آنم گر اینم بی خاکی وطن هیجم بی خاکی وطن هیجم گر حاکمی کیهانم در پاگهی یزدانم گر حاکمی کیهانم در پاگهی یزدانم پیغامبری قرآنم بی خاکی وطن هیجم بی خاکی وطن هیجم بی خاکی وطن هیجم بی خاکی وطن هیجم. زنده باشید استاد، بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشین، سلامت باشین. بینندگان عزیز، مهمانی برنامه چهره آشنا بودند هنرمند مردمی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام استاد رودکی، استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان، استاد هنر، استاد فلکسرا فیضعلی حسنov. برنامه چهره آشنا بود تقدیم شما از کانال تاجیکان گروپ. خیر تا برنامه‌های دیگر، سلامت و موفق باشید. We'll be right back.